Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi dengan Fishing Online Aceh. Kita dapat orderan reel pen Slammer 4500 DX. Pen Slammer 4 4500 DX ya guys. Pen Slammer 4 4500 DX ya guys, barang ori produk pen ya, OTW khusus Aceh ya guys, khusus Aceh nih. Pen Slammer 4 4500 DX ya. Ngayon, pet. Saya ingat tengok honggi. Ya. Tetap galon. Pen Slammer 4500 DX ya. Barang ori pen ya. Rasio 621 ya guys. Rasio 621. Pen Slammer 4500 DX ya, yang terbaru di Slammer ya guys, pen terbaru di Slammer ya. Ada bonus kenoknya guys. Ini spare part ya. Langsung kita pakai ya guys. Yang berminat reel pen bisa hubungi 085358662120 ya guys. Satu paket PE Rapala PE3 ya, warna multicolor PE3 0285 ya, 300 meter.
pen slammer 4 4500 DX ya guys, OTW khusus Aceh ya, wilayah Aceh ya guys. Pen slammer DX 4500 khusus Aceh ya.